Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about places and directions in Azerbaijani to, in, and from. Common places. Yerler. School. School is mektep. 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 Work. Work is iş. 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 Market. 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 You can say market or bazar. 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 Cinema. Cinema. Cinema is kino. 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 Or you can say also cinema. Hospital. Hospital. Hospital is xəstəxana. 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 Bank. Bank. Bank is bank, you know, it's easy one. University. University. University is universitet. 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 Library. 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 Library is kitapxana. 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 Restaurant. Restaurant is restoran. 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 Museum. Museum is muzey. 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 Beach. Beach. Beach is çimellik. 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 Park. Park. Park is park. Park. Easy one. Airport. 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 Airport is havalimanı. 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 Post office. Post office. Post office is poçt. 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 City center. City center. City center is şehir merkezi. Şehir merkezi. Şehir merkezi. Şehir merkezi. Pharmacy. Pharmacy. Pharmacy is aptek. 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 Supermarket. Supermarket is supermarket. 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 Garden. 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 Garden is bağ. 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 Bağ.
Bağ, bağ. Gym, gym is idman zalı, idman zalı, idman zalı, idman zalı. Station, station, station. Station is stansiya, 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 stansiya. Mosque, mosque, mosque is masjid, 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 masjid. Church, church, church is kilise, 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 kilise. Zoo, zoo, zoo is zoopark, zoopark, zoopark. Bus stop, bus stop, bus stop is avtobus dayanacağı, avtobus dayanacağı, avtobus dayanacağı. Office, office, office is office, office. Embassy, embassy is səfirlik, 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 səfirlik. Mountain, mountain, mountain is dağ, 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 dağ. Using to. To the school, to the school is məktəbə, 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 məktəbə. For example, mən məktəbə gedirəm, mən məktəbə gedirəm, mən məktəbə gedirəm, mən məktəbə gedirəm. Means I'm going to school, I'm going to school. To the market, to the market is bazara, 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 bazara. For example, siz bazara gedirsiniz, siz bazara gedirsiniz, siz bazara gedirsiniz, siz bazara gedirsiniz. It means, are you going to the market? Are you going to the market? Are you going to the market? To the bank, to the bank, to the bank. To the bank is banka, 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 banka. For example, bugün banka getməliyəm. Bugün banka getməliyəm. Bugün banka getməliyəm. Bugün banka getməliyəm. Means I need to go to the bank today. I need to go to the bank today. I need to go to the bank today. Using in means da. In the library. Kitabxanada. 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 In the library, it means kitabxanada. For example, o kitabxanada işləyir. O kitabxanada işləyir. O kitabxanada işləyir. O kitabxanada işləyir. She works in the library. She works in the library. In the restaurant. In the restaurant. In the restaurant is restoranda. 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 For example, biz restoranda yemək yeyirik. Biz restoranda yemək yeyirik. Biz restoranda yemək yeyirik. Biz restoranda yemək yeyirik. It means we are eating in the restaurant. We are eating in the restaurant.
In the park. In the park. In the park is parkta. 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 For example, uşaqlar parkda oynayır. Uşaqlar parkda oynayır. Uşaqlar parkda oynayır. It means the kids are playing in the park. The kids are playing in the park. It means uşaqlar parkda oynayır. Uşaqlar parkda oynayır. Using from means down there. From the airport. From the airport. From the airport is havalimanından. 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 For example, o havalimanından geldi. O havalimanından geldi. O havalimanından geldi. It means he came from the airport. He came from the airport. From the hospital. From the hospital. It means xəstəxanadan. 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 For example, o xəstəxanadan gəldi. O xəstəxanadan çıxdı o. O xəstəxanadan çıxdı. O xəstəxanadan çıxdı is she left from the hospital. She left from the hospital. She left from the hospital. From the city center. From the city center. From the city center. Means şəhər mərkəzindən. Şəhər mərkəzindən. Şəhər mərkəzindən. For example, biz şəhər mərkəzindən gəlirik. Biz şəhər mərkəzindən gəlirik. Biz şəhər mərkəzindən gəlirik. Biz şəhər mərkəzindən gəlirik. It means we are coming from the city center. We are coming from the city center. And that's it. We hope you enjoyed our video. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Thank you. Sağ olun and görüşene dek. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan Today. In today's episode, I will talk about similar English words in Azerbaijani. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First of all is telephone. 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 Is telephone. For example, mənim telefonum var. Mənim telefonum var. Mənim telefonum var. I have a phone. I have a phone. I have a telephone. Internet. 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 Internet is internet. For example, internet bağlantım çox yavaşdır. İnternet bağlantım çox yavaşdır. İnternet bağlantım çox yavaşdır. My internet connection is very slow. My internet connection is very slow. It means internet bağlantım çox zəifdir. İnternet bağlantım çox zəifdir. Computer. Computer is computer. Computer. Example. Kompüterdə işləyirəm. Kompüterdə işləyirəm. Kompüterdə işləyirəm. Kompüterdə işləyirəm. It means I work on the computer.
I work on the computer. Bank, 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 bank. Bank is bank. For example, mən bankdan pul çıxardım. Mən bankdan pul çıxardım. Mən bankdan pul çıxardım. Mən bankdan pul çıxardım. It means I withdraw money from the bank. I withdraw money from the bank. Credit, 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 credit. Credit is credit, and for example, o kredi kartı ilə alışveriş edir. 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 It means he is shopping with a credit card. He is shopping with credit card. Market, market, market. Market is market. For example, mən marketdən meyvə alıram. Mən marketdən meyvə alıram. Mən marketdən meyvə alıram. It means I am buying fruits from the market. I'm buying fruits from the market. I'm buying fruits from the market. Club, club, club. In Azerbaijani is klub, 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 klub. For example, biz bu gecə kluba gedəcəyik. 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 It means we will go to the club tonight. We will go to the club tonight. We will go to the club tonight. It means biz bu gecə kluba gedəcəyik. Another one is restaurant. 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 Restaurant is restaurant. For example, bu restoranda çox yaxşı yemək var. 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 It means there is a very good food at this restaurant. There is a very good food at this restaurant. There is a very good food at this restaurant. Televizor, 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 televizor. Televizor is television or TV. For example, mən televizor izləyirəm. Mən televizor izləyirəm. Mən televizor izləyirəm. It means I'm watching TV. I'm watching TV. Radio, 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 radio is same. Radio. For example, radio proqramı çox maraqlıdır. Radio proqramı çox maraqlıdır. Radio proqramı çox maraqlıdır. It means the radio show is very interesting. The radio show is very interesting. Film, 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 film is film. For example, bu axşam filmə gedəcəyik. Bu axşam filmə gedəcəyik. Bu axşam filmə gedəcəyik. It means we will go to the movie or film tonight. We will go to the film tonight. Active, active, active is active. For example, o çox aktiv insandır. O çox aktiv insandır. O çox aktiv insandır. It means he is a very active person. He's a very active person. O çox aktiv insandır. Another one is sport. Sport.
sport. Is sport in English. For example, maraqlanıram. Mən çox sportla maraqlanıram. Mən çox sportla maraqlanıram. Mən çox sportla maraqlanıram. It means I'm very interested in sport. I'm very interested in sports. Pizza. 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 Pizza is, pizza. Biz pizza sifariş edirik. Biz pizza sifariş edirik. Biz pizza sifariş edirik. Biz pizza sifariş edirik. It means we are ordering pizza. We are ordering pizza. Şokolad. Şokolad, or we pronounce it like şokolad. Şokolad. Şokolad is chocolate. 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 For example, mən şokolad çox sevirəm. Mən şokolad çox sevirəm. Mən şokolad çox sevirəm. It means I love chocolate. I love chocolate. Football. 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 Football is football. For example, futbolu çox izləyirəm. Futbolu çox izləyirəm. Futbolu çox izləyirəm. Futbolu çox izləyirəm. It means I watch football a lot. I watch football a lot. Marketing. 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 Marketing is marketing. For example, o marketingde çalışır. O marketingde çalışır. O marketingde çalışır. O marketingde çalışır is he works in marketing. He works in marketing. Manager. 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 Manager is manager. For example, mənim menecerim çox peşəkardır. Mənim menecerim çox peşəkardır. Mənim menecerim çox peşəkardır. Means my manager is very professional. My manager is very professional. It means, mənim menecerim çox peşəkardır. Menu. 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 Menu is menu. For example, restoranın menüsünü göstər zəhmət olmasa. 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 Means, please show me the restaurant's menu. Please show me the restaurant's menu. Design. 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 Design is, design. For example, mən yeni bir dizayn hazırlayıram. Mən yeni bir dizayn hazırlayıram. Mən yeni bir dizayn hazırlayıram. It means I'm creating a new design. I'm creating a new design. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share, and subscribe for more useful learning tips. Thank you. Görüşene dek sağ olun.